Arapei the one katana bedwa so no yemobode so toto na yemfa mamo na no echi na gudi ma konfo no beba ene sports ben po no mo beyo sports ben no mo beyo ye blasters aye yefa daily graphic kukuni ni nchase yo okay na unse unfortunately for us yen purpose ni bebre at the time of going to press no na say timer omo set up omo editorials ni bibia ewie no sabre no some printing ni ade enti no delay aya na omo hyase entem nti sabre na blasters mpon em say daily graphic na me wetimi make space kakra e wachiri e de ama blaster story no mze na omo de o make provision no dada nti ma me fa no hyase from the back page of the daily graphic in Kentanya but I said blasters crashed out of 2021 AFCON unse 2022 there but 2021 AFCON here ball Cameroon no. Na also after losing to 2-3 to Comoros na asemna reho and Nigeria to maintain perfect record tonight and then they support my Nigeria for event now her front page now bringing back the splendor parks and gardens set for action parks and gardens first one more baby mo some go say here venture capital fund to be recapitalized with $40 million and auction men's gold properties court orders but P13 the daily graphic and also honti men's gold ejapade no yebetimi aton said the court ekano no ato forcing denies causing 2.37 million Ghana cedi debi we euros square lost to the state and also ewo daily graphic the bokrata no emunti eno nsem kakra eno no miraho I said the CNT ama ya working kind graphic ni fi achire eso nka yenye ne sa coach ni mum de o say oyo broni pa o say nka ba na resign he said up to now no onye broni original okay broni original pa nka ba na nko resign dada o say nim guase sort ase na we say yama ayi AFCON ni primary target na primary target we tinya achieve secondary target na betimi achieve to top up and to say oh Debbie we ni kwase tetra wo ye kwasa bia bruni ni akofa ne so mra me ye muntumi nya onko baby that's all well Ghanaian times ni me shase afianim but and also the fact say me shase afianim no and also nya ho kasa because Mali mampani enso afrim ama Ghana mampani so e charge o de arewo enough from so be a shakokwo matiawo ena we ne so de no gini de na ono de oye ne bodyguard okay ATGS teacher unions to meet over agitation and also ho asem kase anum kura wote ye nti omu be hia na afi o ma hwesesa calendar no as a trimester o say 2 semesters so and also ho sense mo bedi ho nkomo rato for sense so de no wa ha 2.3 million euro ambulance no sika na ye euros nti eno so ho asem e wa ha to forcing 2 others granted bill nti Ghanaian times there no eni na o hwe said the prof gina ho yi a na na obisa yese sports ben kra no wo ba bi all as dey obenya bibia kan nti sa pa dia daily guide the bokrata no o say NDC trotro ambulance 9 million Ghana cedis bill for forcing others and also ha say ambulance yes yen kofa mra wi akire ka ye kofa ba ya o se trotro na e kofa ba ye nti yabo ma ne ka na yera forcing asabre no o chiremu di emu akotene na sem kokoto ya ye 9 million Ghana cedis atunti so amani bill no Lance Minister pledges more action galamse hun sensem no na yera Samuel Abujinapo awoye soafo na kire se itretie nya eche soa nti kwam bi aso no won bekoso akokon no wa kire mse mfie be nan ko nsia na ebitimi di akosa akon nti nya asem ketwa galamse no no mu no adwuma na kudu ba bia na kofo na se kire na omo na tax force won no so na omo ye adwuma no hwe omo ye yo ebi pem kwan dodo yo ono atiasi wura mu se okochi obi no wa na ni bogo no zo a na adwen ya asesa court decides on #1 property today and Badwam dashes to Dubai again for checkup
nti speaker eso osa ko Dubai bi mu ko hwe no ho yade no ho asem ha ana speaker na oye fit pa as obedi speaker yi ana na asa na no ayi kanema pani ma ha ma aba no wa brante o sha ase ase ma pani no ofudwon se ni nyina mo kan ya do refi anti sanity okay nti prof be sports oye professor nti obenya biaka oh yes nti na wa be wa good me sure say prof gina hoyi ebufu oni mu pa so adwuma na wo ye ni nti obesresre onka na kuma to no aka bibia kire mu prof anapa iboko de na esi coach say anya adwuma mo de ma no ne afcon yin so onkoje ne mu world cup abontin no se what in crofo to say o man kan say but em say ne o woni kratam no afi no no so e kan wasema mama fo so na ne ma esi eko na ne mpanimfo esu omo ye dia adi agro okruma pa but prof ene sa na tie dia ene ade no no so oje ye no ye se no ni ne kratam ade no oje ye se e kan ho so ye no ye we also we ni yanketo ye so onfa we hohoro ne mpena gwa ye se de kan ne ma world cup na kasa na edwuma na the friend so me ase ekomode oni asu we pa wonu ni wo asema ba anya sa di karen kati bi de atwen asema na aba mu afọ ne yankati oni no de panelum kakra bi keke me adom na se osi jollof no bi a bo se ampa odi pa dem se asema na aba me cha former DFA president ko sinya ntachi ba bi obi a amenka no na ya ro sem kese pa na de chia no o ba fe no ya ro sem kese pa na de chia sa no because we say okay, what do you want you be some